borsing be kurwang tu pajir meme asai ki klem ajok asamarat kurwang tu kapajir. Dealer Rupson rong hang aphan tarlipsi amen ing thanang ji pusi case epen ke hang. Kardom Karbi Prime Malang Penelisa Mirani Timupi Namna Juikha Beer Tang Ton Pen. Hanjang Langso Sandra Singh Lekte Ahem Pinyada Porpai Sirkep Apor Policy Hanjang Langso Sport Association Karbi Anglong Sewa Kendra KCS Hanjang Langso Aru KLA Hanjang Langso Aru Lapen Hanjang Langso Bazar Committee Atum Chingrumsi Sandra Singh Lekte Aphan Ning Arong CPC Karbi Apoho Pen Karchodama Berta Perangki Bisnu Lekte Pen Berta Nang Pale. Troksikep angdeng Karbi Anglong Autonomous Council amahang ke tekani kalitang coursing terang anong e Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang HD Minister Jugen Mohan Lapen MLA Deputy Speaker Dr. Numor Mumin atom arideng pen Sandra Singh Lekthia Phan Pajirpon Sandra Singh Lekthe ke soy keret pen anpar ta ke thep ke thek abang phu lasi ke soy keret aning ke hang atum do pulote ke thanjia phang aning ke hang alam the chepakla Arniwang ani kitun mate ke chongdat aphan mate ke soy keret asai ke klempen ale ongmu puta pachini pon Sandra Singh Lekthe KCS lapen akapre kalong tan nong e ke longdun abang phulo Hanjang Langso ang kangpen alang liphan karcho amaya long than bang atum long bi ingti Hemari Tok bi Ratsai klem bang William Singner harlong bi Wilong bi College of Vice Principal Rajen Rongpi pencheng lok ke thekering atam se tongdon si karcho amai mesen pen patun pon Tadi ni soy ni tek wali ni sab ka tek jeng soy na ka tek jeng group ka jeng tek kum deng dong kum li eng tapi ni inci tadi tek muri tong po soy tek ki buta muri tong po ne mena budi muri yang ke ne mena budi soy da soy kum deng dong da ne mena soy pen rota rodi rong tu da ne mena soy Nota ni mina direction ng sam tegi. Asan tinda ni yang milia thona soy ni take at. Tanya long inut bak ke ang cari di ko. Normu ke isi na padar cara te tiket ke. Ala ko pa tikeng lagi put ay pa bijang ko. Lasi kita lihat tu anjing hang ada apa. Setelah itu order sangkek hajira ke congda ke yo ani arwe kita lani ke krem ra kam ke apil tapi arwe le yang da krem me ani le so da krem me ke ajo da light no longer duko me pakar ang upya bo suma bonai tenge light do ko na je aku bosu phale po atul turwam po o dak cikengera pupume se iso ai kareta asi ning ha bang do rete ne ke thanji Arlengs to arpu bihek pusita angthik ningding ningjon pen methang arpu klem pamilote nongmewan unpalam dilai thana along homeguard arpu ki klem bom borsing bepen lasola paklang pon kalang Non malom asam talavira long kache thang nai alam ke homeguard borsing be alam henlo alang li RJ ke me pen le amen kache thang kali bonta asai pen akam ke lang pen si amen kache thang Bosik inko raisia jo ihumabas angjina long kuti kre ke thom se drugs ke nebdun long pen homeguard be asang ho anong me tomona long dunlo Assam Police ke hoy mate DIG Bhaskar Jyoti Mohanto laso alam arjulong si borsing bia phansi kalak isianong ekipiji alam pajathang lapen homeguard pen constable an kapat hejia phansik dangpon halapu Karbi Anglong Autonomous Council hin penta toro meme asai kapaklang thega por homeguard borsing bia phansi kalak isia tang kapa jersey an so se longri long pat lapen hamphang ke mia phan kai ke chirok tok pen sai ke claim jia phan bari the arna mahir jumi bazir
Hamren constituency kapalo nok terang ahawar artiklo jonwang rada phansang kipiber adilar rupson ronghang pen sang kerosin kibipen danglok ason stailang noka choklem akle lit piklu pura rathur pakpen kachisong paduponlo lasi pinile thota rada tum aning ki hangateng bangso adilar aphan ke ingthan pet nangji pura KSA Hamren head branch pen pater piponsi assistant director CN Baisya food civil supply and consumer FL Hamren arideng pinpur aloka pajur danga berta perangki hundor kropen berta nangpale Pinpur alo along alang nitum pen ke jongpona tengke FP shop dealer Rupson ronghang rada phan akile sang kerosene ration card ke pialong sai lang no ke choklem ke chokcha bang pha phan tarli pamisi asai pen ing than pet nangji behelo nok terang sang dealer alam ki kadu weta news long thaklong lo lasi labang su puthang nitum lada ke jongpon lason hello alang li jitu ka choklem la pohelo inu da munir isia card along e vaya card along sang 35 kg do la 35 kg along inut pen ahem phu bang yong si bahini wet ba bang thomet pote linke ba linkre pho inut along pen lin pho hisab se lang li picha la sila bangen ni tum pen chok che la bangen kham khelo la pen alang li ka choklem thula bang la pulo e pa ka along kerasin lin thom nam ne te sang long le pula konada ron lo la sila bangen chok che la sila soputhak inquiry pe dovek ni pusin ni tum pin ladak assistant director food and civil supply long labang so apin pura lo nang pajir nang kok lo lapen alang li hadak rong arat phan bang ke ipaka kar long pen pharo phogi rung do net nang tuma card net ka pilu ta phan pu sitame pin ladak assistant director office long ban ni tum arjulo ladak ke paisa kam be paisa hang he ni tum ke pharo phole lang rung pharo thokle lang lagani tum chini de ni tum dage hang he pu la sila pu sona bang pu phan nang ke ime thang arle hian posta me kidu ke laga vi chong si ba mun bang phu pulo te la phan mang ke thanang ji ni tum diman la lo alang li rupson rohang phan bang thanang ji la pen alang li lar bang nok terang lokel mi phansi piponang ji KSA atom pen pinpur aloki pia tengke lang katarli ponjia phan CN Bhasia assistant director FCS and CA penajok lamchak chipidon আমাৰ ৰূপচন ৰংহাং বুলি এজন ডিলাৰৰ বিপক্ষে তেওঁ অলপ অনিয়মীয়াকৈ চাউল দি আছে কমাই দি আছে আৰু চাউল বিক্ৰী কৰোঁতে চাউল দিওঁতে গ্ৰাহকৰ পৰা পইচা লোৱা বুলি তেখেতসকলে অভিযোগ কৰিছে আমি মেম'ৰেণ্ডামখন পাইছোঁ আৰু আমি এতিয়া এইখিনি ইনভেষ্টিগেট কৰিম এনকুৱাৰী কৰি পেলাই আমি আইনৰ অনুযায়ী তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম অফিচক এটা কাৰ্ড বা দিছে এইটো নাজানো ইয়াত তেনেকুৱা কোনো পইচা লোৱা নহয় তাৰমানে nok terang ahawar arada farman FP shop dealer Rupson ronghang sailang noka choklem ke chok chia puthak rada tumpar ompluk aphinon local MSC mate EM mangal sing timung pen ke chok chia bang phwa puthak kopia sai tong ke deng ponchilo ni pusi rada tum ke towar chulang prong sonsi theklo nan malam so paraphan biar tamu ington iksena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ চৰল হয় পকচকৰ জিনজিন জানাং না ইগাৰ কয় বং মানাই বাংছৰাক থানে পকচকৰ অং Pipolote. Igar ko ni pokchokor elo timen duway nang nambidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la pubunan ke. Dam lang no hi kilong beng pujimini. Pokchokor dawai nang pidun tha. Lada katok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo lahan lo alon medical store Kicheng si Karbiang bongpen kang Pucheng pharmacy labang so pharmacy ke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji lapen kilong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long poniji lasi Difu Medical College and Hospital opposite alon medical store along nang litum tame humring no Anso se kachini jiapan aber kipia number along humrik tami
dihe namo phit puthat bir talong wangthulo Karbi Anglong angkang development block Kresia long PMAYJ ahemso kikim kirang aron re lapen kitang te kido pika puthak CBI pen katar li padovek nang jilapen stame langso block asai khiatum amit hang asai ka chiklem pamemia puthak sodak akang sai padovek nang jipuak kemang padosi usuka therapy ame pen KAAC CEM tuliram rong hang arideng pinpur aloka pajerdama berta nonjong pherang ke rusnom tobi pen berta nang pale Pinpur alo along ki jongpon ke rong rup atok ano ki do ki boyted arara phan pura central government pen pradhan mantri awas yojana gramin scheme dengpon lo seta Karbi Anglong la pen west Karbi Anglong alo PMAYJ ahemso ki kim kirang aron re la pen ke tangte dope laswalong BDO JE gram sevika la pen ajahak BJP asong atumta theidong kachra dundo PMAYJ ahemso ki kim kirang ke tangte det pen rong rup atok ano ki boydet araratum ke kedo ki thakatem kabidet pen kisung chechak nanglo lasila swalong adai kedo block asai khia tuma 500 dak akang sai pibek nang pupu pen chenglok penang an alam development block atum sai ka cheklem pamemia puthak pen pura lolong ke jong padopon la PMAYJ ahemso ki kim kirang aron re ke thepik la pen ki tangte dada puthak CBI pen katali pado vek nang jipusi usuka therapy ame phu bibi sonteron pen ningje pothu Pinpur aloka pajir damahut usuka therapy ame akongchun bang jintu hazorika pencheng lok penang an usuka songjatom chetonglo Karbi Anglongor eta বিভাগ আছে হেতু বিভাগ যেটো টুৰিজমৰ যেটো এটা বিভাগ আছে সেই বিভাগটোৰ ওপৰত আমি লাংহিং অন্তৰ্গত এটা প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে 15 লাখ টকা নিৰ্মাণ তেওঁলোকে এটা খৰচ দেখাইছিলে আৰু হেতু বাস্তৱত আমি কোনো প্ৰজেক্টটো দেখা নাছিলো আৰু দেখিবলৈ নোপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেই প্ৰজেক্টটোৰ ওপৰত আমি দখমকা থানাত এখন যোৱা মাহৰ 17 তাৰিখে আমি এখন FIR লঞ্চ কৰোঁ আৰু লঞ্চ কৰাৰ পিছত এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনিক যোনটো ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কি ইনকুৱাৰি কৰিলে এতিয়ালৈকে আমি অৱগত নহয় কিন্তু তাৰ সত্ত্বেও আমি কাৰ্বি আংলঙৰ SP মহোদয় কাজি আমি এখন লক কৰি তেওঁলোকক এখন আজি আকৌ সেই ভিত্তিত কৰি আমি যাতে কঠোৰতম যাতে শাস্তি মানে যোনটো আইনী প্ৰচেছৰ যোনটো আমি বিশ্বাস কৰোঁ সেই বিশ্বাসত যাতে কোনো যাতে হুৰুঙা দি যাতে যোনসকল ব্যক্তিয়ে এইটো প্ৰজেক্টত জড়িত আছে যাতে আতুৰি যাব নোৱাৰে বাছি যাব নোৱাৰে হেতু ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে আমি স্পেশালি তদন্ত কৰিবলৈ কাৰণে আজি আমি কাৰ্বি আংলঙৰ SP মহোদয়ক এখন আমি আকৌ লগত আজি এখন দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ তেওঁক আজি আমি প্ৰদান কৰোঁ আৰু তেওঁ হেতুৰ ওপৰত সাম বুলি তেওঁ আমাক আস্থা দিছে Pina biota bangila 5 kang ton iklo demi thami kurang thu